Kiyovu we, Kiyovu, Kiyovu genda urakina Kiyovu, ho bati merci Kiyovu merci, merci Kiyovu merci, Nyamirambo abanyamugi cyane kabisa. Ehehe ibintu biraza gufata indi ntera rero, ibintu biraza gufata indi ntera. Kiyovu Sport abangaba biyita abanyamugi rwose, batumugi twebwe twawugezemo mbere we. Attention bati wallahi uyu mwaka igikombe ni icyacu, n'abasilamu noneho benshi babivugira bati wallahi Kiyovu Sport yakaniye, Kiyovu Sport yakaniye pe. Ibyo ngibyo nimbivuga ubyumve, irashaka kubabaza amakipe umwaka utaha w'imikino. Kiyovu Sport rero nyuma y'uko uyu mwaka, nyuma y'ibi muri ibi bihe bya COVID-19 cyangwa coronavirus yerekanye ko iri serious ku isoko, Kiyovu Sport yabanje yemeza abantu igumana abakinnyi iyi kipe yari ifite. Iyi kipe abakinnyi bayo ihera kuri kapiteni wayo Serumogo ari, bamukubita amafaranga bamusinyisha imyaka 2. Serumogo aricara aratuza kuri miliyoni ziwe 5. Hanyuma bajya ku wundi musore, rwose ukina hagati mu kibuga uwo bita Sarehe, bamukubita amafaranga baravuga bati sinya imyaka 3 tuze. Martin Fabrice bakomeje kurwana nawe bashaka kumuha amafaranga baticara utuze. Byahereye ku mutoza Karekezi Olivier basinyana n'iyi kipe ya Kiyovu Sport, yewe na staff yiwe y'abatoza yifuza turi buze kugenda tugarukaho. Iyi Kiyovu Sport rero ikaba yageze mu makipe atandukanye, irimo irashaka kuyakuramo abakinnyi. Uyu munsi yasinyishaga Kizigenza Samson Babua, umusore uvuye mu ntara y'Iburasirazuba mu kipe ya Sunrise. Hanyuma kandi ni Kiyovu Sport ivuga iti nyuma yo gusinyisha rutahizamu Samson Babua turababaza mukeba Rayon Sport. Ni Kiyovu mu myaka yose yabayeho ikipe bahanganaga ni Rayon, nta yindi rwose yahanganye na Kiyovu. Kiyovu ivuga iti mukeba wacu ni Rayon Sport. Kuri ubu rero yakaniye. Amakuru aturuka muri ikipe bivugwa ko hari umukire wayihaye amafaranga bitandukanye, wenda no kuba inasanga mu mafaranga yaza ikagira amafaranga y'abandi baterankunga bayo. Iyi kipe ya Kiyovu Sport bavuga ko hari umuntu wo ku mugani w'Uburayi wayihaye amafaranga miliyoni 100 zo gukoresha igategura umwaka wa shampiyona. Niyo mpamvu nayo iri gutanga amafaranga ititangiriye. Yavuze iti Rayon Sport turahera ku ruhande rw'ibumoso, abakinnyi babiri ba Rayon Sport, Eric Rutanga ndetse na mugenzi we Irambona Eric bazi nawe ariko wakitwa Gisa. Biravuga ko abangaba umwe muri bo ari bukatire ku Mumena akajya mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ayo ni amakuru ariho yuko aba basore bombi ari babiri baganiriye n'ikipe ya Kiyovu, umwe muri bo ishobora kumutwara. N'abakinnyi bombi ari babiri b'inshuti y'umutoza Olivier Karekezi. Kuri Rutanga Eric ni inshuti ikomeye, Eric Irambona akaba umwe mu bakinnyi nabo bakomeye cyane uyu mugabo akundira imbaraga basore bikavuga ko bagiranye ibiganiro n'ikipe ya Kiyovu Sport. Sabo gusa rero barimo baragenda bavugwa, haravugwa n'umuzamu Kimenyi Yves. Murabyibuka ko ikipe ya Rayon Sport yagize gutya ikavuga iti nk'andi makipe menshi hano mu Rwanda agahagarika amasezerano n'abakinnyi kubera iyi COVID-19 bituma rero abakinnyi benshi bari open. Uyu nguyu nawe n'umwe mu bazamu ikipe yaganiye nabiravuga iti amafaranga uri bwifuze turayaguha, ariko uze hano mu rucaca tubabaze mukeba Rayon Sport, ari nako dushaka igikombe cy'umwaka utaha. Byari byavuzwe ko bashaka umuzamu bita Kwizera Olivier, haza kuzamo ibiganiro arifitanye n'amakipe yo hanze, ariko nayo n'uwo bagitekereza kimwe na Mvuye kuri Emery. Iyi kipe irifuza departement yayo yizamu kuba yayishyiramo imbaraga. Ni Kiyovu Sport rero ikomeje kwiyubaka n'imbaraga nyinshi. Reka dutegereze rero turebe icyo aba banyamugi b'inyamuryango baduhishiye kuri iyi kipe yabo. Bivuga ko umutoza uzatoza aba bakinnyi bose ari Karekezi Olivier Benjamin, akazaba ari kumwe n'abandi bagabo batandukanye barimo Banamwana Kamara.